Hristos vaskresen, radost donese. Vesle igrajte, gore pevajte, Hristos vaskresen, radost donese. Šume šumite, vetri brujite, Hristos vaskresen, radost donese. Šume šumite, vetri brujite, Hristos vaskresen, radost donese. Prijedorska opština na svom terenu ima 5 crkvi brvnara. Najstarija je ona u Jeličkoj, datira iz 1740. godine. Nešto mlađa je crkva brvnara u Busnovima koja je izgrađena 1850. Po starosti zatim dolaze one u Rakelićima i Maričkoj, dok je najmlađa brvnara ona u Omarskoj, sagrađena 1920. Ona je posebno specifična zato što je zadnja crkva u nizu ovih brvnara crkva koja je građena na ovim prostorima. Njeno mjesto gradnje nije bilo planirano ovdje, nego je bilo planirano u centru Omarske. Međutim, sticajem okolnosti u onom periodu i vremenskom intervalu, zbog skupoćenosti zemlje, zbog tih svih problema i zbog podjele parohije i sami ljudi odluče da crkvu sagrade ovdje u sredini sela. Zaista jedan ovako zanimljiv podatak koji ću vam sad iskoristiti priliku da vam kažem. Crkva se nalazi u Srednjoj Omarskoj, a crkvena kuća gdje sveštenik stanuje, ona je u Srednjoj Lomovitoj. Međutim, u ovom vremenskom periodu nisu se mogli dogovoriti gdje i kako podijeliti da bude sveštenik i da bude crkva. Tako da je ovo jedna zaista posebna okolnost. Znači, crkva je u Srednjoj Omarskoj, a sveštenik stanuje u Srednjoj Lomovitoj. Znači, samo put i granica razlike da bi bila oba dva sela zastupljena u tome vremenskom periodu. Početkom 20. vijeka na području Krajine bilo je 100-tinjak ovih drvenih svetinja, danas ih ima svega 10-ak. Tokom srednjeg vijeka, posebno u periodu turske vladavine koja je zabranjivala svako ispovjedanje hrišćanske vjere, gradnja crkava brvnara bio je jedini oblik crkvenog graditeljstva. Srpski narod u takvim uslovima nije zaboravio niti vjeru, niti svoj nacionalni identitet. Crkve brvnare su bile narodne crkve, a nicale su na skrovitim mjestima daleko od očiju imperatora. Malo se znao samo inicijativi za izgradnju crkve brvnare u Omarskoj. Potekla je od sveštenika Pavlovića, što je preneseno i u parohijski ljetopis. Ona je građena po uzoru ovih crkava na ovim prostorima. Najvjerojatnije zbog samog građanskog materijala. Jer pogledajte u onom periodu i sada ovi su krajevi bili najbogatiji šumom i smatralo se da je to njima najlakše uraditi crkvu i jest zaista crkva koja ima dušu. Vidjet ćete unutra kad dođete. Međutim, podatak o gradnji ove crkve daleko je prije mora datirati. Ako pogledamo samo krst na starom ikonostasu, na njemu piše jedan podatak porodica Radulović koja je pridarila 1893. godine. Znači da je daleko prije inicijativa bila za gradnju ove crkve. Osnova crkava brvnara u Potkuzarju je slična obliku crkve opisane u dijelima apostolskim, koja se poredi sa brodom okrenutim istoku.